So the restoration of God's kingdom through the Christ. How can you really restore God's kingdom through the Christ? እንዴት የእግዚአብሔር መንግስት በክርስቶስ በኩል እንደገና መታደስ አለበት? 자, 우리가 하나님 나라가 이 땅에 이루어져야 돼. And God's kingdom should be established upon this. የእግዚአብሔር መንግስት የሚመሰረተው በክርስቶስ ላይ። 하나님의 뜻이 뭡니까? What is God's will? የእግዚአብሔር ፈቃድ ማለት ምን ማለት ነው? 하나님 나라가 이루어져 이 땅에 이루어져. And the restoration of God's kingdom on this earth is the will of God. የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር መንግስት በዚህ ምድር ላይ መመስረት ነው። 하나님이 만든 세상. Because God created this world, right? ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው ይህችን ምድር የፈጠራት። 하나님이 통치하는 나라요. And this world is like where God really rules over, and then where God is really reigns over. የእግዚአብሔር መንግስት እዚህ ምድር ላይ ሲመሰረት እግዚአብሔር የበላይነት እግዚአብሔር የተከበረበት ግዛት ነው። 우리가 인간이 사단에 속아서 완전히 하나님을 버리고 사단을 선택했다. But human beings, we were deceived by Satan, so that's why we abandoned God, but instead of it, we chose Satan. የሰው ልጅ በሰይጣን ተታለለ ማለት ሌላ ትርጉሙ ምንድነው? ሰው እግዚአብሔርን ሳይሆን ሰይጣንን መረጠ ማለት። 그 결과 이 세상은 사단의 나라로 바뀌었다. So as a result, this world is turned into the kingdom of Satan. ከሰው ምርጫ የተነሳ ሰው እንዲገዛ የተፈቀደለት ይህ ምድር ሰይጣንን ስለመረጠ ከእግዚአብሔር መንግስትነት ወደ ሰይጣን ግዛት ዞረ። 하나님께서 이 땅을 회복하려고 그리스도를 보내셨다. That's why in order to restore this world, God sent the Christ. እግዚአብሔር እንደገና ይህን ምድር እንደገና ሊያድሳት ክርስቶስን ወደ ምድር ላከ። 그리스도로 하는 나라 회복하는 게 하나님 뜻이에요. So that's why restoration of God's kingdom through the Christ is the will of God. ከዚህም የተነሳ የእግዚአብሔር እቺን ምድር በክርስቶስ በኩል ማደስ የእግዚአብሔር አጀንዳው ነው፣ ፈቃዱ ነው። 자, 하나님 나라가 어떻게 시작됐냐? Then how did the kingdom of God start? የእግዚአብሔር መንግስት እንዴት ይጀምራል? 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 회개하라, 하나님 나라가. And Matthew chapter 4 verse 17, this is what you just said. Repent, for the kingdom of God is near. 그렇죠. ማቴዎስ 4:17 የእግዚአብሔር መንግስት ለመጀመር ሪፔንት በንስሐ ነው የእግዚአብሔር መንግስት የሚጀምረው። 또 마가복음 15에 보면 Mark 하나님 나라 가까이 왔으니까 회개하고 복음을 믿으라. If you see Mark chapter 1 verse 15, it says that for the kingdom of God is near, that's why you have to repent and then believe in the gospel. የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ፣ በወንጌል እመኑ። Believe. 여러분 회개하고 믿음으로 하나님 나라에 들어가요. So by repentance and the faith, you can enter into the kingdom of God. በንስሐና በእምነት ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት አለ። 알겠습니까? 회개는 뭡니까? Then what is the repentance? ስለዚህ ንስሐ ማለት ምን ማለት ነው? 깨닫고 돌이키는 거. Repentance is about realizing and then turning your back. ንስሐ ማለት ስላሉበት መንገድ መገንዘብና አቅጣጫ ቀይሮ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው። 그렇죠. 아, 들어보니까 보고 들어보니까 우리가 많은 나라에 사나이 것도 있구나. But after you really listen to this gospel, then you realize that so far you have been belonging to the kingdom of Satan. ወንጌል ከሰሙ በኋላ ንስሐ ማለት ወንጌል ከሰሙ በኋላ በሰይጣን ግዛት ውስጥ ነው ያለው አይደል ብሎ ወደ እግዚአብሔር ግዛት መዞር። 그래 이제 내가 하나님으로 들어야겠다. Then now I have to enter into the God's kingdom. ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት አለብኝ ብሎ መነሳት ነው ንስሐ ማለት። 이렇게 돌이키는 거. And that's how you turn your back. ስለዚህ እንዴት ነው 돌이키는 게 하나 들어가는 거 복음을 믿으면서 간다. So when you return your back and then when you really want to enter into the kingdom of God, then you have to believe in the gospel. አቅጣጫ ቀይረን ከዲያብሎስ መንግስት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመመለስ በወንጌል እውነት ማመን አለ። 내가 선행에 들어가는 게 아니란 말이야. And you cannot really just enter into the kingdom of God by doing some good deed.
ጠላት መንግስት ወደ እግዚአብሔር መንግስት በመንሰራቸው መልካም ስራዎቻችን መመለስ አንችልም። 보험을 쌓아서 다니지 않냐고. And you cannot just enter into the kingdom of God by just helping others. ለሌሎች እርዳታን በመለገስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት አንችልም። 여러분 열심히 내 들어가는 게 아니야. You cannot really enter into the kingdom of God by doing your best. ወደ እግዚአብሔር መንግስት የተሻለውን ምርጥ ነገር በመስራት መመለስ አንችልም። 그렇죠. 복음을 믿으면 들어가는 것이다. You can enter into the kingdom of God only when you really believe in the gospel. ወደ እግዚአብሔር መንግስት መመለስ የምንችለው በወንጌል ስናምን ብቻ ነው። 그래서 예수님께서 내가 하나님 나라를 이끌고 오셨다. That's why Jesus said that I came to this earth to establish God's kingdom. ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር እኔ የመጣው የእግዚአብሔርን መንግስት ለመመስረት ነው። 나로 말미암아 아버지께 올 수 없다. And Jesus also said that there is no one who can really come to the Father except through me. ከዚህም የተነሳ እኔ የእግዚአብሔር መንግስት ለመመስረት ስለመጣው በእኔ በኩል ካልሆነ በስተቀር ማንም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ማለት። 그래서 올때에서 그분이 오셨다고. And then it was really prophesied that Jesus would be coming, and then that Christ really came to this earth. በትንቢት እንደተነገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር እንደሚመጣና የእግዚአብሔር መንግስት እንደሚመሰረት 예수 그리스도를 믿음으로 만나는 것이다. By believing in Jesus Christ, we can enter into the kingdom of God. በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን ብቻ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የመግባት መብቱ አለ። 그렇죠. 여러분이 이렇게 회개하고 믿음으로 하나님 나라에 들어가요. So by repenting and then by believing in Jesus Christ, we can enter into the kingdom of God. ንስሐ በመግባትና በወንጌል በማመን ብቻ ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት የሚችለው። 그럼 여러분 하나님 나라 백성이 되죠. Then now you have become the people of kingdom of God, right? አሁን በእነዚህ ደረጃዎች ስላለፋችሁ የእግዚአብሔር መንግስት አባላት ናችሁ። 아까 복음을 받은 사람으로 여러분은 이제 하나님 자녀가 된 거예요. By receiving the gospel, now you have become children of God. የወንጌል እውነትን በማመን የእግዚአብሔር ልጆች ሆናችኋል። 그럼 여러분이 이 땅에서요 뭐 해야 하나님 나라를 누리는 겁니다. Then what should we do as people who are the children of God? You have to really enjoy the kingdom of God. ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከገባን ወዲህ ምን ማድረግ አለብን? በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያሉ በረከቶችን 내가 하나님 나라 백성이기 때문에 하나님 나라를 누릴 거다. Enjoying. Since I am people of God's kingdom, that's why I have to enjoy God's kingdom. በጌታ መንግስት ደስ መሰኘት። 그렇죠. 여러분이 가는 곳마다 하나님 나라 이루어요. Wherever you go, the kingdom of God should be established. የትም ሄድ በምትንቀሳቀሱበት ጊዜ የእግዚአብሔር መንግስት በእናንተ ህይወት ውስጥ ተመስርታለች። 어떻게 하면 됩니까? Then what can you do? What should you do? 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. Matthew 12:28-29. This is what Jesus said. ማቴዎስ 12 ከ28 እስከ 29 በምናይበት ጊዜ ኢየሱስ የተናገረው ቃል ነው። 예수께서 내가 직접 예수님 내가 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내겠으면 너희 안에 한 나라가 Jesus himself said like this: If I drive out demons by the power of the Holy Spirit, then it means that the kingdom of God is established upon you. ኢየሱስ ራሱ የተናገረው እኔ በእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል አጋንንት የማውጣ ከሆነ የእግዚአብሔር መንግስት በእናንተ ላይ መጥታለች። 요게 하나님 나라 누리는. And this is how you really enjoy the kingdom of God. ይህ እንዴት የእግዚአብሔርን መንግስት በረከት 이건 이 땅에 And this is how you really enjoy this kingdom of God on this earth. በዚህ ምድር እያለን የእግዚአብሔር መንግስት በረከቶችን መለማመድ መቻል አለብን። 그러니까 하나님 나라 예수님이 시범 보이죠. 시범. So that's why Jesus Christ showed himself. ይሄ መለማመድ እንዳለብን ኢየሱስ ራሱ ነው He ያሳየው። showed like an example of like establishing the kingdom of God first. ኢየሱስ ራሱ ነው የእግዚአብሔር መንግስት መመስረት ምሳሌ ያሳየን። 우리가 이 땅에 하나님 나라 누리느냐? How can you really enjoy the kingdom of God on this earth? እንዴት የእግዚአብሔር መንግስትን ህይወት በዚህ ምድር መለማመድ እንችላለን? 예수님의 벙어리 귀신들 벙어리 된 사람을 고치셨어요. And if you see the Bible, it says that Jesus Christ healed the mute who was demon possessed. ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ምንድነው? በአጋንንት ፖሰስድ የሆነውን ሰው ኢየሱስ ሲያስወጣ የእግዚአብሔር መንግስት መጣለች ብሎ 그 사건 가지고 지금 예수님께서 하나님 나라가 이 땅에 현재 누리는 걸 설명한 겁니다. And then with that incident, Jesus Christ really explained the way that you can really enjoy the kingdom of God on this earth. ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ራሱ አጋንንትን ከሰዎች እያስወጣ የእግዚአብሔር መንግስት በሰው ህይወት እየተመሰረተ ይሄን መስራት እንዳለብን በተግባር አሳይቶናል።
자, 보세요. 귀신 들려가지고 버리는 사람. So, as I mentioned before, there was a person who became mute because he had became demon possessed. He had become demon mute, cannot speak. ኢየሱስ ክርስቶስ መናገር የማይችለው ዲዳና ደቆሮ ነው ብሎ አይደል? ከዛ ሰው አጋንንትን ሲያስወጣ የእግዚአብሔር መንግስት እንደመጣች አስተማረ። 귀신이 어떤 사람들 들어서 이 사람의 말을 모아도록 이렇게 신경을 딱 써요. So it means that the an evil spirit will enter into one person, so that's why the evil spirit really like captured or like control the nerve, like nerve or something, nerve of this person. So that's why this person cannot really speak, even a word. ክፉ መንፈስ ወደዛ ሰው ውስጥ ሲገባ የዛን ሰው ነርቮቹን ተቆጣጥሮ እንዳይናገር ዲዳ አድርጎት ነበር። 말을 모아 버리. That's why the person cannot really speak even a word. ከዚህ የተነሳ ይህ ሰው በምላሱ መናገር አይችልም። 그래서 귀신 쫓아냈고. And then Jesus Christ drove out the like demon or the evil spirit from this person. ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ ሰው ውስጥ አጋንንትን አስወጣ። 그 사람이 이제 말을 하게 돼요. So now this person he came to speak. ከዚያ በኋላ አጋንንቱ ለቆት ሲሄድ ያ ሰው መናገር ጀመረ። 그래서 막 귀신 쫓아내니까 말하고 이렇게 모르잖아요. But many people, when they really read this passage, they just understood this passage like, oh, because this evil spirit was chased out, that's why this person is able to like speak out. ብዙ ሰዎች ይሄን እውነታ መረዳት ያቅታቸዋል። ይሄ ክፉ መንፈስ ለቆት ስለሄደ ይሄ ሰው መናገር ቻለ የሚለውን ነገር 예수님이 그걸 가지고 하나님 나라가 실제 이 땅에 이루어진 거라고 말했어요. And then what Jesus Christ explained about this incident was like with this example, he explained about like how you really establish the kingdom of God on this earth. ኢየሱስ ክርስቶስ የዚህን ሰው ከአጋንንት እስራት ነፃ ማድረግና መናገሩ ሰውየውን በማናገር ነርቡ ነፃ እንዲወጣ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር መንግስትን ስታብሊሽድ መሆኑን ማስተማር እየጀመረ ነበር። 그럼 우리 여기서 하나님 나라를 이 땅에 이루는 원리를 알아요. Then from here you have to find out the principle that how you can really enjoy this kingdom of God on this earth. ከዚህ ኢየሱስ ካደረገው አገልግሎት እኛም ማለማመድ ያለብን እንዴት የእግዚአብሔር መንግስት በሰው ህይወት ላይ መመስረት እንዳለበት ማየት አለብን። 예수님께서 이 역사 속에 이 세상 속에 오셨어요. So God, Jesus Christ, he came down to this earth, right? ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ስጋ ለብሶ መጣ አይደል? 그렇죠. 십자가 죽으시고 부활하셨어요. He died on the cross and then he resurrected. በመስቀል ላይ ሞተ፣ ከሞት ደግሞ ተነሳ። 자, 여러분 그냥 예수님이 우리 죄를 씻어 주시다 부활했다. 막 이렇게 모르면 그렇게 뭐 모르겠죠. But many people, most people, they just know about Jesus Christ like, oh, he died on the cross and then he resurrected. That's it. ብዙ ሰዎች የሚያውቁት ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞተ፣ ተቀበረ፣ ከዛ ተነሳ የሚለውን ታሪክ ብቻ ነው የሚያውቁት። 예수님 그렇게 하지 그리고 회개하라 하나님 나라 가까이 왔다 이렇게 말. But Jesus Christ, he said that you have to repent for the kingdom of God is near. ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ያለውን ነገር ችላ ይላሉ። 뭘 보고 말합니까? Then what is the reason that Jesus Christ said something like that? ምክንያቱ ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስተ ሰማያት አጠገባችሁ ደርሳለች ንስሐ ግቡ ያለበት። 그렇게 말하면서 제자도 모두 나가거든. 두 사람씩 벗겨가지고 하나님 나라 가까이 행해라 이렇게 So 말하는. having said that, Jesus Christ also said to his disciples that when you go out to the field, you have to just go to the field with like two people or something, and the two people should go out to the field together, and then you have to really tell other people that we have to repent for the kingdom of God is near. ኢየሱስ ክርስቶስም ደቀ መዛሙርትን ሁለት ሁለት አድርጎ ወደ ፊልድ በሚልክበት ጊዜ የላከበት ዓላማ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያሉ ለህዝብ ስለ እግዚአብሔር መንግስት እንዲሰብኩ ነው። 세례요한도 뭐랄까 행해라 하나님 나라 가까이 왔다 이렇게 선포해. What did John the Baptist say? He said that you have to repent for the kingdom of God is near. መጥምቁ ዮሐንስም እያለ ያገለግል የነበረው መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ እያለ ነው። 이게 다 뭘 보고 한 말이죠? 뭘 보고 이렇게 말해. By seeing what those people say something like this. ምን በማየት ነው ሰዎች ይሄን ማለት የቻሉት? 예수님께서 이 땅에 오신 걸 보고. Many people they said something like this because they saw Jesus Christ coming down to this earth.
ብዙ ሰዎች ያሉት ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ስለመጣ ነው ብለው ነው የሚሰብኩት። 예수님께서 이 땅에 오신 게 뭡니까? Then what is the incident that Jesus coming down to this earth? ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር እንዲመጣ ያደረገው አጀንዳው ዋና አጀንዳው ምንድነው? 그리스도는 오셨죠. Jesus came down to this earth as the Christ, right? ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው ክርስቶስ ሆኖ ነው። 근데 왜 이분이 또 하는 나라? But why Jesus Christ has something to do? I mean, why does Jesus Christ have something to do with the God's kingdom? ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያደርግ ሊመሰረት የመጣው ወደዚህ ምድር የእግዚአብሔር መንግስት እዚህ ለማመስረት ነው። 자, 예수님이 하는 나라의 통치자를. Jesus Christ came to this earth as the governor of the kingdom of God. ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር በሚመጣበት ጊዜ የእግዚአብሔር መንግስት ተወካይ እዚህ 하나님 나라의 መንግስቱን መስራት 통치자를 ሆኖ ነው የመጣው። 예수님이 딱 말이에요. So it means that all the like right or the authority of the like sovereignty or the governance of the kingdom of God is lied on Jesus Christ. ኢየሱስ ክርስቶስ ከመንግስት ሰማያት ወደዚህ ምድር ሲመጣ በዚህ ምድር ላይ የእግዚአብሔርን መንግስት ስታብሊሽ የማድረግ ሙሉ ባለስልጣን ሆኖ ነው ወደዚህ ምድር የመጣው። 그래서 예수님께서 이 땅에 세상 마지막에 세상의 통치의 자들을 끄끄버립니다. That's why Jesus Christ really broke down the Satan who really tried to like rule over this like kingdom of Satan. ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ የዚህ መንግስት ገዢ የሆነውን የሰይጣንን ኃይል ሰብሮ የእግዚአብሔርን መንግስት መስርቶ የሄደው። 하나님 나라를 할 때 요소가 나라가 되려면 땅이 있어야 되고 백성이 있어야 되고 통치자가 있어야 돼. So when you say about the kingdom or the country, in order to make or establish the kingdom or the country, there are some elements to establish the kingdom of God or the kingdom, right? That is like land. 뭐라고 없었니? 땅이랑 토가 있어야 되고 백성이 있어야 되고 like 통치. land or the territory and the people and the like sovereignty. 통치자. አንድ መንግስት በሚመሰረትበት ጊዜ ቦታ ወይም ደግሞ ግዛት ያስፈልጋል እና የዛ መንግስት መተዳደሪያ ደንብ አለ፣ ህዝብ መኖር አለበት። ህዝብ ህግና ግዛት። 자, 근데 이거는 보통 나라 할 때 말이고 성경에서 하는 나라일 때 가장 핵심들은 누가 통치거리면 통치자 누구야? But those three conditions are just for the like the general or genuine like, countries on this earth, right? But when you really say about the kingdom of God, then that is the most important like element for the kingdom of God is like who is the governor of the kingdom of God. ስለ አንድ መንግስት በመናስብበት ጊዜ ቦታ ወሳኝነት አለው፣ ህዝብ ወሳኝነት አለው፣ ህግ ወሳኝነት አለው። ከዚህ ውስጥ ዋናውና ቁልፉ የዚህ መንግስት መሪ ማን ነው የሚለው ነው ወሳኝ ነገር። 통치자가 누구에 따라서 하나님 나라냐 말이 나야. So depend on like who is the ruler or the governor. That when you depend on that, you can really say that this is like kingdom of God or this is the kingdom of Satan. ከመሪው የተነሳ ነው ይህ ግዛት የዚህ ጌታ ግዛት ነው ወይም ደግሞ የዛኛው ግዛት ነው የሚባለው። መሪያችን ክርስቶስ ሲሆን የክርስቶስ መንግስት ውስጥ ነው ያለው። 보세요. 귀신이 사람 가서 그 사람을 완전 통치하고. So let's say that Satan really entered into one person and then he really rules over this and then captures this person. ሰይጣን አንድ ሰው ህይወት ውስጥ ሲገባ የዛን ሰው ህይወት ይይዝና የህይወቱ ገዢ ይሆናል። 그렇죠. 마귀 나라. And it means that there is kingdom of Satan inside of this person, right? በዛ ሰው ህይወት ውስጥ ሰይጣን ካለ የሰይጣን መንግስት በዛ ሰው ህይወት ውስጥ ተመስርቷል ማለት ነው። 예수님께서 이 사단 그 절반을 쫓으셨고. But Jesus Christ really like bound this Satan and then later on he chased him out from this person. ሰዎችን ነፃ ለማድረግ ኢየሱስ ክርስቶስ አጋንንትን ከዛ ውስጥ ያስወጣና በዛ ሰው ህይወት ውስጥ የእግዚአብሔር መንግስት ስታብሊሽ ያደርጋል። 그래서 뭐랍니까? 하나님 나라가 임한 것이다. And then Jesus Christ said that this is like establishment of kingdom of God. ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን አገልግሎት የሚያደርገው አጋንንት የሚያስወጣው በዛ ሰው ህይወት ውስጥ የእግዚአብሔር መንግስት እንዲመሰረት ነው። 자기한테 여러분을 통치하고 있다. Then who is the ruler or governor of you? ስለዚህ የህይወታችሁ መሪ
ወይም ደግሞ ጌታ ማን ነው? 사단이 እልነት በእኛ የልባችን ማዕከል ላይ ከነገሰ ሰይጣን የማግባት እድሉ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ክርስቶስ ከልባችን ውጪ ከሆነ እልነት በእኛ ላይ ከነገሰ ሰይጣን የማግባት እድሉ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። 자연 상세 삼자태 자연 상태 인간을 있습니다. And this is the human being who was born out of Genesis chapter 3. This is like the status of human being out of like nature status. የዚህ አይነት ህይወት ያላቸው ሰዎች የዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ችግር በህይወታቸው ያለ ሰዎች ልብ ነው። 어떻게 따로 아예 들어와서 귀신 살아. And for some people, actually Satan really entered into that person and then they just live inside of them. እንዲህ አይነት ማንነት ያላቸው ሰዎች አጠገብ ሰይጣን የህይወታቸው መሪ ይሆንና ልባቸው ውስጥ ይኖራል። 자, 이래가지고 이제 완전히 마귀의 사단에가 잡히다. And that if this Satan really enters into this person, then this person has no choice but to be captured by Satan and live his life. እልነት የነገሰበት ሰው ህይወት ውስጥ ሰይጣን ገብቶ ህይወታቸውን ይቆጣጠራል። ይህ ሰው የሰይጣን ባሪያ ከመሆን ሌላ ምንም አማራጭ የለውም። 근데 예수께서 오셔가지고 그렇죠? 이 사람이 예수 영접했단 말이에요. But Christ really came to this world, right? So that's why this person accepted this Christ. So that's why this Satan was chased out from this person. ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣበት ዓላማው ምንድነው? ሰይጣንን ከሰው ህይወት ውስጥ አባርሮ በሰው ልብ ውስጥ እሱ የዛ ሰው የህይወቱ ጌታ መሆንን ይፈልጋል። 자, 그리스도가 주가 되시다. So it means that Christ has become the Lord of this person. የዚያን ጊዜ ሰይጣን ከዛ ሰው ህይወት ውጭ ነው የሚሆነው። 그래서 뭐가 됩니까? Then what had happened? ኢየሱስ የህይወታችን የበላይ ሲሆን ምን የሚሆን ይመስላችኋል? 통치자 바뀌지, 그렇죠? So it means that the ruler or the governor has been changed, right? የዚህን ጊዜ የህይወታችን መሪ የህይወታችን ጌታ ተቀየረ ማለት ነው። ከእኔነት ወደ ክርስቶስ ነው። 하나님 나라에. So it means that like with this right status, you can say that the God's kingdom has coming upon this person. የዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ባለ ሰው ህይወት ላይ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ነግሶበታል የሚባለው። 자, 핵심은 그게요. So this is the core thing about this God's kingdom. የእግዚአብሔር መንግስት የሚለው ትርጉሙ ክርስቶስን በልብ ላይ ማንገስና ክርስቶስን ከልብ ውጪ ማድረግ ጉዳይ ብቻ ነው። 그래서 제일 나은데 그리스도의 통치입니다. So the most important thing is about the 이 governance. 그리스도가 주 되시는 거야. The most important thing is that Christ becoming our Lord. ዋናው ነገር የክርስቶስ የህይወታችን ጌታ መሪ መሆን መቻሉ ነው ዋናው ነገር። 여러분이 하나님 나라를 누릴 때 이게 돼. So when you say about the enjoying the kingdom of God, the first thing 주가 which should happen is about this, like the Christ should become your Lord. የእግዚአብሔር መንግስት በረከት ተካፋይ መሆን ማለት የህይወታችን በክርስቶስ መመራትን ነው የሚያመለክተው። 예수님께서 이 땅에 하나님 나라의 통치자로 오셨다. Jesus Christ came to this earth as the governor or the ruler of this earth. ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣ የእግዚአብሔር መንግስት መስራችና መሪ ጌታ ሆኖ ነው። 자, 사단은 이제 죽음과 지옥에서 뭔가 완전히 십자가에서 죽어서 우리 죄를 해결하시고 그래서 어떻게 합니까? 이 죽음과 지옥과 사단을 이겨버려. And then by dying on the cross, Jesus Christ really overcame the problem of death, and then he also like overcame the problem of Satan, hell, and the sin. ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ በመሞቱ የሰይጣን የሞትና የኃጢአትን መብትህን ለሰዎች አስገኘ። 그렇죠. 그래서 부활하신 주님을 마태복음 28 보면 부활하신 내게 하늘과 땅의 모든 것을 주셨다. That's why if you see Matthew chapter 28 verse 18, it says that
to the resurrected Jesus Christ, all the authority of heaven and the earth has given to him. ለዚህ ነው ማቴዎስ 28 ላይ ኢየሱስ ምንድነው ያለው? ስልጣን በሰማይና በምድር ተሰጠኝ። 하늘과 땅의 모든 권세가 내게 있다고 했습니다. And Jesus Christ said that all the authority of heaven and the earth has given to me. ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይም በምድርም ስልጣን በኔ ውስጥ ነው። 자, 빌립보 2장 9절 10절에 Philippians 하늘 위에 땅 위에 땅 아래 어떤 존재도 그리스도 이름 앞에 무릎 꿇어요. Philippians chapter 2 verse 9 to 11 it says that every creatures above the heaven or on this earth or below this earth, they all bow down in front of Jesus Christ. ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከ9 እስከ 11 በምናይበት ጊዜ ጉልበት ሁሉ ለኔ ይንበረከካል፣ በሰማይ በምድር ያሉት የሚታዩት የማይታዩት ስልጣናት ሁሉ ለኔ ይገዛሉ ብሎ የተናገረው 요한계시록 19장 16절 말했습니다. Revelation chapter 19 verse 16, what does it say? 만왕의 왕이시고 만주의 주가 되신다. It says that Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. ራእይ 19:16 በምናይበት ጊዜ ኢየሱስ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ነው። 자, 사도행전 2장 3절 보면 Acts. 예수님께서 부활하신 걸 보고 뭐랍니까? 하나님이 예수님을 부활한 주님을 주와 그리스도가 되게 하셨다. And Acts chapter 2 verse 36 it says that God really raised Jesus Christ from the dead, right? And then it says that God really made Jesus Christ as the resurrected Lord. እግዚአብሔር አብ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳ ስልጣንን ሁሉ ገዢነትና ጌታ እንደሆነ አድርጎ ነው ያስነሳው። 그렇죠. 로마서 14장 8절. Romans chapter 14 verse 8 to 9. ሮሜ 14 ከ8 እስከ 9 뭐라고 했어요? What does it say? ምን ይላል? ሮሜ 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽는다. 그러므로 살아 죽으나 우리가 주의 것이로다. 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 곧 죽은 자와 산 자의 뭐가 돼요? 주가 되려 하시리라. ሮሜ 14 አገኛችሁ? 14 ከ9 ሻለው ይሪድ ከ8 እስከ 9 እንደዚህ ይላል። በሕይወትም ሆነን ብንኖር ከጌታ እንኖራለን፣ ብንሞትም ለጌታ እንሞታለን። እንግዲህ በሕይወት ሆነን ብንኖር ወይም ብንሞት የጌታ ነን። ስለዚህ ነገር ሙታንን ሕያዋንን ይገዛ ዘንድ ሙታንንም ሕያዋንንም ይገዛ ዘንድ ክርስቶስ ሞቷልና ሕያው ሆኗልና ይላል። 그리스도께서 부활하신 산자 죽은 자 죽어야 돼. So that's why the reason that Jesus Christ become resurrected is to become the Lord of the dead and the live. የኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መምጣትና መሞት ሕያዋንና ሙታን ላይ የዓለሙ ሁሉ ጌታ ለመሆን ነው። እሱ ያው 어디 계시죠? Then this resurrected Jesus Christ is where right now? Where is he? ይህ ከሞት የተነሳው ኢየሱስ ዛሬ የት ነው ያለው? 부활 중에 어디 계세요? የት ነው ያለው? የት ነው ያለው? 하늘 보좌에. 하늘 보좌에 And he is sitting on the right side of the God's throne. Right? በእግዚአብሔር አብ ቀኝ በዙፋን ላይ አለ። 그분이 뭐 말이야? 보좌 옆에 있다고 하는 말이야? What does it really mean that he is sitting on the right side of the throne? ምን ማለት ነው? በአብ ቀኝ ላይ የተቀመጠው የሚለውን ትርጉም ራሱ ነው። 온 우주의 통치자는 거예요. So it means that he is the ruler of all, the whole universe. ይህ ማለት ግራና ቀኝ እግዚአብሔር አለው ከቀኝ በኩል ነው ቁጭ ያለው ማለት ሳይሆን 그렇죠? ሙሉ ስልጣን ያለውና ሕያዋንና ሙታን ላይ ጌታ እንደሆነ የሚያውቅ 아버지 하나님이 그리스도께 모든 통치를 위임했습니다. Because our Father God, he entrusted all the sovereignty to this Christ. እግዚአብሔር አብ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት መሪነት ኢንተረስትድ ደስ ስለተሰኘ ሙሉ ስልጣኑን ለሱ ሰጥቶታል። 여러분이 예수를 영접한다 믿는다 할 때 예수를 주로 모셔야 돼요. So that's why when you really say that we really accepting Jesus Christ, it means that you have to really accept him as your Lord, as your governor, right? ኢየሱስ ክርስቶስን የግላችን የሕይወታችን ጌታና አዳኝ አድርገን መቀበል ማለት
አንተ የህይወት ገዢ ነህ ሩለር ነህ መሪ ነህ ብሎ ማመንና በግዛት ውስጥ መግባት ማለት ነው 자 John. 의심많은 도마가 예수님의 부활을 안 믿었죠. John chapter 20 verse 28. The doubtful Thomas, he didn't really believe in the fact of resurrection of Jesus Christ. እዚህ ዮሐንስ 28ን በምናይበት ጊዜ የቶማስን ታሪክ ስናይ በዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ከሞት መነሳት አያምንም ነበር። 자 부활한 주님 만났어. And then later on he met resurrected Jesus Christ. መጨረሻ ላይ የትንሣኤውን ጌታ ተገናኘው። 그때 도마가 예수님을 고백한 거죠. And what is the confession of Thomas at that time? የቶማስ ንግግር ምን ነበር? ያኔ ከኢየሱስ ጋር ሲገናኝ 나의 주님이시고 나의 하나님이시다. He said, Jesus, you are my Lord and you are my God. ከዚህ ከኢየሱስ ጋር ከተገናኘ በኋላ ኢየሱስ አንተ አምላኬ ነህ ጌታዬ ነህ ብሎ ኮንፌስ አደረገ። 예수가 너는 나를 본 거를 믿냐? And Jesus said that you have believed in me because you have seen me. ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰለት ስላየኸኝ አመንከኝ? 복되다. And those who haven't really, those who do not really like see me, but yet who believe in me, they are blessed. በእኔ ሳያዩ የሚያምኑ ሰዎች የተባረኩ ናቸው። አንተ ግን ስላየህ ነው ያመንከው እንጂ ሳታይ አላመንክም። 여러분 지금부터 이 땅에서 모든 어디서 사건 일이든 장소든 그리스도가 주어되게 하시라. So from now on this earth, like no matter what kind of like incident or no matter who you really meet, you always have to become this Christ, or you always have to let Jesus Christ become your Lord. ስለዚህ እኛ ሁላችንም ኢየሱስ ክርስቶስን በምንከተልበት ጊዜ የህይወታችንን ጌታ በልባችን ላይ ማስተር አድርገን ነው መከተል ያለብን። 주라는 말은 뭐 말입니까? What is the meaning of the Lord? ጌታ የሚለው ትርጉሙ ምንድን ነው? 여호와입니다. The meaning of the Lord is Jehovah. ጌታ የሚለው 그렇죠. 하나님의 이름이 여호와 የሚለውን ትርጉም ይይዛል። The name of God is Jehovah. የእግዚአብሔር ስም ነው። 자, 이 이름을 이스라엘 백성들은 하나님 이름을 거룩하기 때문에 함부로 부를 수 없다. 그래서 Israelites, 이렇게 안 부르고 아도나이라는 대칭을 많이 불렀어요. so like Israelites, they consider the name of God as holy, so that's why they didn't really call out the name of Jehovah, right? But instead of Jehovah, they put another name, which is Adonai. እስራኤላውያን ጆሆቫ የሚለውን የክብር ስም ስለሆነ ጆሆቫ ብሎ ከማጥራት ይልቅ አዶናይ 히브리 말이 그렇죠. 아도나이 히브리 말이고 여호와. So the word Jehovah and Adonai, both words, they are the words from they are the like, Hebrew words. ጆሆቫና አዶናይ የሚሉት እነዚህ ሁለቱ ቃላታት የሂብሩ ቃላት ናቸው። 자, 이 말을 구약 성경을 헬라 말을 번역했을 때 왜 번역했냐? 뭔가 큐리어스를 번역. And when people really translated these two words into Greek language, and it was like curious, right? እነዚህ ሁለቱም ቃላቶች ሰዎች በሚተረጉሙበት ጊዜ Curious. በግሪክ ቃል K-U ኩሪዮስ የሚለውን ትርጉም የሚይዝ ነው። በግሪክ ሁለቱ ሲተረጉሙ 로드. But in English, it is Lord. ይሄ ኩሪዮስ የሚለው በእንግሊዝኛ ቋንቋ ጌታ 그게 주라는 말이에요. 그죠? And that is the meaning of the Lord. ስለዚህ ጌታ የምትለው ቃል የአምላክ ስም እንደሆነ ልንገነዘብ። 그러니까 이 주라는 말은 하나님. So when you really say that we have to accept Jesus Christ as Lord, it means that this Lord means God, right? ኢየሱስን ጌታዬ ነው ብለን በምናምንበት ጊዜ ጌታ የሚለው አንተ አምላኬ ነህ የሚለው እኩል የሆነ የቃል ትርጉም አለ። 하나님 통치자. And it is God. Another word, He is governor, ruler. አምላክ ገዢ መሪ የሚል ትርጉም አለው። 자, 로마 황제에서 큐리어스거든. 왕. And then people also like call the like Roman emperor as curious. So that's why it also means that the Lord also means like king or emperor. ሮማውያን ኢምፔረራቸውን ንጉሳቸውን ጌታ ብሎ ይጠራሉ። ያን ንጉስ ነህ ገዢ ነህ የሚለውን ትርጉም ነው። 주권자.
And it also means like the one who has the sovereignty. 주인. ጌታዬ ብሎ የሚጠሩበት በኔ ላይ ስልጣን አለው የሚለውም ትርጉም ነው ለሮማውያን የሚሰጠው Or the owner. Owner. የኔ ባለቤት የበላዬ እንደማለት ነው 자, 로마서 11장 30절 보면 만물이 주로 만든 것 주에서 나와서 주께로 만든 주로 나온다. Romans chapter 11 verse 36, it says 창조주란 that 말이야. all the creatures are from God and then they will also go back to the Lord. It means that the Lord is our creator. ሮሜ 11:36 ላይ በምናይበት ጊዜ ሁሉ ከርሱ ሁሉ በርሱ እንደሆነና ሁሉ ለሱ ተገዢ እንደሆነ ይናገራል 주라는 말 창조주. So that's why when you say Lord, it also signifies the meaning of the creator. ጌታ የሚለው ትርጉም በምናይበት ጊዜ ፈጣሪ ከሚለው ጋር እኩል ቃል አለ 그러니까 여러분이요 하는 날 눈날 때 여러분이 아까 우리가 말한 이 어거리기 힘든 사람을 그러니까 예수님께 데려왔단 말이에요. 그렇죠? So like we mentioned about that like demon possessed mute, right? And at the time people really brought him to the Jesus Christ. ያንን ዲዳውን ሰው ወደ ኢየሱስ ሰዎች ይዞት መጡ 그러니까 예수님께 호출하러 맡겨. So it means that people they entrusted this mute to Jesus Christ so that this mute can be healed. ሰዎች ምንድነው ያኔ በውስጣቸው የፈለጉት ነገር ይህን ዲዳውን ሰው ኢየሱስ ጋር ስናደርሰው መፍትሄ ያገኛሉ 예수님을 주로 모시고 있다. So it means that people really accepted this Jesus Christ as the Lord. ይህን ዲዳ ሰው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚወስድበት ጊዜ ኢየሱስ እሱ ጌታ ነው የበላይ ነው የሚል መረዳት ኖሯቸው ነው ያለው 이게 하나님 나라의 가장 핵심적인 조건. So this is the like core condition of God's kingdom. Like ስለዚህ accepting Jesus Christ as the Lord. ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ጌታ መቀበል ማለት የእግዚአብሔር መንግስት በሰው ሕይወት ውስጥ መመስረትን ነው የሚሆነው 그래서 영접도 예수를 주로 영접하는 거예요. John chapter 1 verse 12. That's why when you say about the acceptance, you really have to accept Jesus Christ as your Lord. 알겠어요? እዚህ ዮሐንስ 1:12ን በምናይበት ጊዜ ኢየሱስን መቀበል ማለት የሕይወቴ ጌታ ነህ ብሎ ማመንን ነው የሚያመጣው 여러분 예수를 영접한다 할 때 영접시킬 때 그냥 한 게 아니다. 예수 그리스도를 주로 영접하는 거예요. When you say that you really accept Jesus Christ, you shouldn't just simply accept Jesus Christ, but you have to really accept Him as your Lord, as this Lord. ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል ማለት አንተ የሕይወቴ ጌታ ነህ መሪዬ ነህ ብሎ 로마서 10장 9절 መቀበልን ነው የሚያመጣው 만일 네가 네 입으로 예수를 주로 시인하며 그렇게 있잖아요. That's why if you see Romans chapter 10 verse 9 to 10, it says that if you confess with your mouth that Jesus is the Christ. ለዚህ ነው ሮሜ 10:9-10 ላይ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፌ ብትመሰክር ጌታ እንደሆነ ይላል 여러분 예수를 주로 시인하여 영접하여. It says that when you accept Jesus Christ, you have to confess with your mouth that Jesus is your Lord. ኢየሱስ ክርስቶስን ስትቀበል ስታምነው የእግዚአብሔር መንግስት በሕይወቴ እንዲመሰረት ስታደርግ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፌ መመስከር 그러니까 이제 도마가 예수 부활하신 보고 그제서야 예수 나의 주시고 나의 하나님이시다. And after Thomas really saw that Jesus Christ really had resurrected, after that he confessed that Jesus, you are my God and you are my Lord. ቶማስ ኢየሱስ ክርስቶስን ማንነቱን ካየ በኋላ በአፉ የመሰከረው አንተ የሕይወቴ ጌታ ነህ 베드로는 뭐라고 했습니까? What did Peter confess? ጴጥሮስ ደግሞ ምን ብሎ ነው የመሰከረው 예수 보고 주는 그리스도시요 살인하는 Peter said, Jesus, you are the Christ and the Son of the living God. ጴጥሮስ ደግሞ የመሰከረው አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ 살인자. What about like Judah, like who really sold out Jesus Christ? ይሁዳ ደግሞ ምን ብሎ ነው የመሰከረው ኢየሱስን የሸጠው 가르냐 예수님을 한 번도 주로 한 적이 없어요. If you really read the Bible, then he never really confessed that Jesus is the Lord. መጽሐፍ ቅዱስን በምታነቡበት ጊዜ ይሁዳ አንድ ጊዜም የሕይወቴ ጌታ ብሎ ይሁዳ ሲመሰክር አታገኙም 따라다녔지
절대 예수를 주 아니라고. He just like followed Jesus, but he never confessed that Jesus, you are my Lord. ዝም ብለው ድምፁን አጥፍቶ አቋሙን ሳይገልጥ ኢየሱስን ከኋላው ይከተለው ነበር። 그 뭐야? 랍비. But then, what did he really call Jesus? He said that, oh, Jesus, you are my rabbi. እሱ እየመሰከረ የነበረው ማምር እያለ ነበር። የህይወቴ ጌታ ብሎ ሲመሰክር So it means that he just like followed his teacher, and then later on he sold off his teacher, right? ኢየሱስን እንደ አስተማሪ ይከተለው ነበር። እንደ አስተማሪ ጥሎት ሄደ በኋላ And later on he committed suicide, right? ከዛ በኋላ ደግሞ የህይወቱ ጌታ አድርጎ ስላልነበረ ራሱን 따라서 예수 누군지 몰랐다는 얘기죠. So it means that even though he really followed Jesus, but he didn't really have no idea of who Jesus Christ really is. ይሁዳ ኢየሱስን ያን ያህል ጊዜ ሲከተለው ማን እንደሆነ በእርግጠኝነት ሳያውቅና ያወቀውንም ሳይመሰክር ነው የሞተው። 그렇잖아. 교회 왔다 하면서 예수를 주라고 시인하지 못하고 하나님 믿지 않는 데는 절대 구원 못 받아. So it means actually the same as like some Christians these days. Even though you just go to church back and forth, but if you just like consider Jesus as your teacher, but if you don't really confess that Jesus is your Lord, then you cannot be saved. ዛሬ ቤተክርስቲያን የሞላው ህዝብ ሁሉ ኢየሱስን ማን እንደሆነ እየመሰከረ እየተከተለ እንደሆነ እስቲ አስቡ። ማንነቱን መግለጥ የማይችል እንደ ይሁዳ ወይ አስተማሪ ነው ወይ ፈዋሽ ነው ወይ እንጀራ መጋቢ ነው ብሎ እየተከተለው ይሆናል። 그렇죠. 그러나 자기 동기야만 따라버리. And one day when those people, when they really found out the fact that maybe my motivation or calculation doesn't really fit with the like gospel or something, then they just leave the church. ልክ ይሁዳ አንድ ቀን ጉዞውን እንደተወና እንደተለየው እነዚህም ለሌላ ዓላማ ኢየሱስን ይከተሉ የነበሩት አንድ ቀን ጥሎት ይሄዳል። 보세요. 가나 어린 잔치에 John chapter 2 verse 1 to 11, when there was a wedding fest in Canaan, at that time they didn't really have enough wine. ዮሐንስ 2:1 እስከ 11 በምናይበት ጊዜ የቃና ዘገሊላ ታሪክን ነው የምናየው። 그렇죠. 뭐잖아요. 뭐 준비한 게 다 떨어져. 손이 많아. They didn't really have enough wine because there were a lot of guests. በቂ ወይን አልነበራቸውም እንግዶቹ ብዙ ስለነበሩ በዚህ ክፍል ላይ 자, 어떻게 해결했죠? 어떻게 해결했냐 이 문제. Then how did they really solve this problem? ይህ ችግር እንዴት ነበር ሶልቭ የተደረገው እዚህ ቦታ ላይ? 예수를 주로 모실 때. When they really accepted Jesus Christ as their Lord, the problem that they had was solved. ኢየሱስን ጌታ መሪ አድርጎ የዛ ስብሰባው እንግድነት ጌታ ሲያደርጉት ችግሩ ሶልቭ ሆነ። 그렇잖아. 주님을 모시고 그분을 말씀 순종할 때 기직 포도 물이 퍼져졌다. When they really accepted Jesus Christ as their Lord, and then when they really obeyed to the word of Jesus Christ, at that time the miracle really took place. That like the water became the wine. እዛ ቦታ ላይ ኢየሱስን የዛ የቦታው የበላይ ጌታ አድርጎ ሲያምኑና ለቃሉ ሲታዘዙ ችግራቸው ተፈታላቸው። 여러분을 구원한 구주시여 문제 해결하신 주님이시다. So it means that He is the Lord who saved you, and then He is also our Master or the owner who solved all of our problems. ከዚህ የምንማረው ነገር ምንድነው? እሱን የህይወታችን ጌታ ማድረግ እንዳለብንና እሱ የህይወታችን ጌታ ሲሆን ችግሮቻችን ሁሉ እንደሚፈታ ማመን መቻል አለብን። 자, 오늘도 따서 묶어서 50명 모였습니다. And then He also like fed more than 5,000 people with like 2 fish and then like 5 bars. ደግሞ ሌላ ታሪክ ደግሞ 5 እንጀራና 2 ዓሣ 5,000 ሰው በላይ የተመገበው 언제 그런 일이 생겼어요? And when did this miracle really take place? ይሄ ታሪክ ተአምር የሆነበትን ቦታ አስቡ ውስጥ 어린아이 하나에 도시락이요 도시락. And this miracle just took place because of the like one lunchbox of young boy, right? እነዚህ ተአምራቶች የሆኑ ወይም ደግሞ የተባዛው ነገር የአንድ ወጣት የዕለት ምግቡ ነበር ይዞት 도시락 어린아이 혼자 먹고 안 돼. 그 정도밖에 안 나쁘게 안 된다. And actually the amount of the lunchbox, the like meal that he really had, it was really kind of small. So that's why only that young boy himself was able to like have, right? እዛ ከተሰበሰበው ህዝብ ውስጥ አንድ ወጣት ሰው ነው የራሱን ምግብ በእጁ ይዞ የነበረውና በዛ ሰው እጅ ባለው ጥቂቱ ነገር የህዝብ ችግር 근데 왜 5,000명 먹입니까? But like how can we just 이게 서재는 아니야. like more than 5,000 people with this like small lunchbox? ስለዚህ በአንድ ሰው ምሳ 5,000 ሰው እንዴት መመገብ ይቻላል? 그 도시락이 그리스도께 예수 그리스도께 막혀 있을 때.
So when this young boy Sorry, really sorry, entrusted this like his food, right, his meal to Jesus Christ, it means that he really entrusted everything to this Jesus Christ. ይህ ወጣቱ ሰው ያለውን ነገር ለጌታ አሳልፎ ሲሰጥና በዛ ባለው ነገሩ ላይ ጌታ የበላይ ኢየሱስ ሲሆን ችግር ተፈጠረ። 그래서 그잖아. 너희 뭐 없냐? 그랬잖아. And at the time before that, Jesus Christ asked to the people who gathered there together, and then he asked that, is there anyone who really have some like food? ይህን ነገር ከማድረጉ በፊት ኢየሱስ የሚበላ ነገር አላችሁን ብሎ ነው እነዛን ሰዎች 우리 미리 준비 못했는데. And what did disciples say? They said that, oh Jesus, we couldn't really prepare the meals for people. ደቀ መዛሙርት ምን ብለው ሊመልሱ ለዚህ ማአት ህዝብ ምግብ መዘጋጀት እኮ አንችልም። 근데 자기 도시 이거 내 도시 이 장수라고 That young boy, he just came before Jesus and then he offered his own meal for Jesus. የዚያን ጊዜ ጥቂቱን ነገር በእጁ ያለው ያ ወጣት ሰው ያለውን ነገር ለኢየሱስ 주님이 그 도시를 들고 하늘으로 축사했다. And then like having that like the meal, and then he looked up the heaven and then he blessed up on the meal, right? ያንን የአንዱን ወጣት ምግብ አነሳና ኢየሱስ ወደ አብ እንደዚህ አይቶ ባረከው። 그리고 ህዝቡ ስቆዋል። 대답을 나눠주라. And then he said to his disciples that just give this food out to the people. የዚያን ጊዜ ያንን ምግብ ከባረከው በኋላ ለህዝቡ እናንተ አከፋፈሉ። 그런 남자만 5,000명이 먹고 결중관계합니다. At that time, there, I mean, if you just count the male only at that time, it was more than 5,000 people. And then even, I mean, with that meal, they were able to like feed like 5,000 people. And then yet they really had the leftover, like 12 baskets. የዛ የአንዱ ሰው ምግብ 5,000 ሰው መጥቶ ከዛ በኋላ የተረፈው 12 መሶብ ሆነ። 여러분, 예수가 주가 되게 하신 것이 하나님 나라의 핵심입니다. That's why it's making, like, let Jesus Christ become your Lord. That is the core element of the kingdom of God. የእግዚአብሔር መንግስት ቁልፍ ነገሩ ምንድነው? ባለን ነገራችን ላይ ኢየሱስን ጌታ አምላክ ማድረግ ነው። 그렇죠. 여러분, 하나님 나라에 있다 누린 방법이 있습니다. Right now I'm just talking about the way that you can really enjoy the kingdom of God on this earth. አሁን እየተነጋገርን ያለነው የእግዚአብሔር መንግስት በዚህ ምድር ላይ እንዴት ስታብሊሽድ እንደሆነ ነው እያየን ያለው። 그렇죠? 예수님께 하나님 나라 시범 보이다 보이죠. 나라가 이런 것이 보이죠. Because Jesus himself really showed something to the people that, oh, this is how you really enjoy the kingdom of God. ኢየሱስ እነዚህን ተአምራቶች በሚያደርግበት ጊዜ ተአምር በማድረግ ህዝብ ማስደነቅ ሳይሆን እንዴት የእግዚአብሔር መንግስት እየተመሰረተ እንዳለ በተግባር እያስተማረ ነበር። 하나님 나라는 초월한 나라입니까? The kingdom of God is about like transcending things, right? የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ማለት የነገሮች መለወጥ መቀየር ነው። 하나님 나라는 무한한 자원 있잖아요. And in the kingdom of God there is unlimited resources there. የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ አላቂ ነገር ወደማያልቅ አንሊሚት ወደሆነ 하나님 나라는 영생입니다. And then the kingdom of God is all about the eternal life. የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ የዘላለማዊ ህይወት ጉዳይ ነው። 그 나라를 우리가 천년별 보듯이 맛보는 것이 이 땅에 한다는 것이다. So as we really like take the first fruit from our like harvest, we also have to really enjoy this kingdom of God on this earth. እስራኤላውያን በምታዩበት ጊዜ የምርታቸውን የመጀመሪያውን ፍሬ ለእግዚአብሔር ሲያበረክቱ እግዚአብሔርን በዛ ላይ መሾማቸው ነው የሚያመለክተው። 그 한 가지 예가 귀신 어쩔 까 시대가 멀쩡하다고 담아요. So that's why an example of among the many is like driving out demons from this mute. የእግዚአብሔር መንግስት መመስረቱ አንዱ ነጥብ ከዚህ መናገር ከማይችለው ሰው ውስጥ አጋንንት ማስወጣትና የእግዚአብሔር መንግስት በህይወቱ መመስረትን እናያለን። 그럼 그게 뭐냐면 그리스도가 통치하실까 그렇다 이 말이야. So I mean, how can this really happen? Because only Jesus Christ really like rules over people who are on this earth. Then this kind of miracle can take place. ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ የበላይ ሲሆን ጌታ ሲሆን ነው እነዚህ ነገሮች ሁሉ እየሆኑ ያሉት። መንግስት ተአምራቶቹ የሚደረጉ ለመንግስቱ መመስረት ምልክት እንዲሆኑ ነው። 그러면 그리스도를 주로 모시고 너희 염려를 다 주께 맡겨버리라. And 1 Peter chapter 5 verse 7, when you really accept that Jesus Christ as your Lord, you also have to entrust all of your worries
አንደኛ ጴጥሮስ to Jesus Christ. አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ማለት የሚያስጨንቀን ነገር በሙሉ በክርስቶስ ላይ መጣልን ነው የሚያመለክተው። የእግዚአብሔር መንግስት 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도하고 누가 할게 아니라. Philippians chapter 4 verse 6 to 7, what does that mean? It says that do not be anxious about anything, but in everything with thanksgiving and with the prayer petition, entrust all of your worries to Christ. ፊልጵስዩስ 4:6 እስከ 7 በመናይበት ጊዜ የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉ እሱ ስለናንተ ያስባልና ይላል። የእግዚአብሔር መንግስት ማለት የሚያስጨንቀን ነገር በእሱ ላይ መጣል ማለት ነው። 여기 하나님 나라를 누리 찾아줬고요. And this is the first condition that you can really enjoy the kingdom of God. የእግዚአብሔር መንግስት የበረከቱ ተካፋይ የመሆን የመጀመሪያው ቅድሚያ ሁኔታ የሚያስጨንቀንን በእሱ ላይ መጣል መቻል ነው። 그렇죠. Isn't it true? ይሄ ነገር እውነት ነው። 여호와께서 요셉과 함께 하시고 요셉이 던져졌다. And the Bible also says that when Jehovah was with Joseph, because of that, Joseph became prosperous. መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ስለነበረ ዮሴፍ ባለጠጋ ሆነ። 여호와 나의 목자시니 내가 부족함이 없다. Jehovah is my shepherd, I shall not be in want. እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም ነገር የለም። 똑같은 원리입니다. And it is the same principle. ለኔና ለእናንተም ተመሳሳይ ነገር ነው። የእግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆን 예수를 나의 주, 문제의 주, 그렇죠? 모든 장소의 주라고요. You will have to accept that Jesus Christ as your Lord and as the Lord of every situation or every problems, and then whomever you really meet, you will have to let Jesus Christ become your Lord. እኛም ብንሆን ባለንባቸው ሁኔታዎች ሁሉ ውስጥ ኢየሱስን የህይወታችን ጌታና ማስተር ስናደርግ እነዚህ ነገሮች በእኛ ህይወት 그리고 주께 맡기세요. That's why you have to just entrust all of your things to the Christ. ስለዚህ ትኩረታችንን ሁሉ ነገራችንን በእርሱ ላይ መጣል ነው ያለብን። 그래 안 하고 지가 내가 주인 돼가지고 내가 해결할 게 안 되니까 염려하고 그렇게 뭔가 불평하고 그런 거 아니에요. People don't just do it and then they just try to take care or to solve their own problem by themselves, right? So that's why they are always anxious, they are always afraid of something, and then they are always taking care of so many things. ሰዎች የሚያስጨንቃቸውን ነገር በእግዚአብሔር ላይ መጣልን እምቢ ይሉና በሚያስጨንቃቸው ነገር ላይ ራሳቸው መፍትሄ እየፈለጉ ከጭንቀት ሳይገላገሉ ዘመናቸውን ይቆጥራሉ። 자, 이렇게 하면 어떻게 됩니까? And if we really do so, then what would happen later? ይሄን የምናደርግ ቢሆን ምንድነው የሚፈጠረው? 이때 성령이 역사하신다고 And 말입니다. at that time, Holy Spirit works upon us. የሚያስጨንቀንን ነገራችንን ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ ስንጥል መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ መስራት ይጀምራል። The power of the Holy Spirit. At that time, the power of the Holy Spirit would be revealed. የመንፈስ ቅዱስ ተአምራቶች ጸጋ በሕይወታችን መገለጥ ይጀምራል። 그렇죠. 성령이 그래서 영입니다. Because the Holy Spirit is the Spirit of the Christ. መንፈስ ቅዱስ የክርስቶስ መንፈስ ነው። 성령이 그래서 증거합니다. And the Holy Spirit testifies to Christ. መንፈስ ቅዱስ ስለ ክርስቶስ ይመሰክራል። 여러분 그리스도를 무시하면 성령이 제지해서 안 해요. And if you ignore the Christ, then there is no way for Holy Spirit works upon you. በሕይወታችን ክርስቶስ ከሌለ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ሕይወት መስራት 그렇잖아요. 성령이 그리스도를 증거하는 거예요. Because Holy Spirit testifies to Christ. መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስን በሕይወታችን 그리스도가 그래서 되게 하면 성령이 역사하신다. So if you really let the Christ become the Christ, then the Holy Spirit will work upon you. በሕይወታችን ክርስቶስን የሕይወታችን ጌታ ስናደርግ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ሕይወት ውስጥ 그래서 성령은 여러분 안에 계신 겁니다. That's why 1 Corinthians chapter 3 verse 16, Christ is inside of you. ለዚህ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ 3:16 ላይ ክርስቶስ በሕይወታችሁ አለ። 여러분 John 14:16 to 하나님 17. 계시고 Holy Spirit is with you. 지금도 능력 역사하신다. And Acts chapter 1 verse 8, and then Holy Spirit even right now He is working upon you. ሐዋርያት 1:8 ዛሬም መንፈስ ቅዱስ በስራ ላይ እንደሆነ ይናገራል። John chapter 14:16 to 17. ዮሐንስ 14 እስከ 17 ድረስም
መንፈስ ቅዱስ ዛሬም እንደሚሰራ እንደሚመራ ይናገራል። 예를 그리스도를 주로 모시고 그리스도께 맡기고 기도하시면 성령 사신다. And when you really accept the Christ as your Lord, and then if you really entrust everything to the Lord and then pray, the Holy Spirit will work upon you. ሁሉ ነገራችንን ለክርስቶስ አሳልፈን በምንሰጥበት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በሙላት በእኛ ሕይወት ውስጥ መስራት ይጀምራል። 그래서 그리고 우리 힘으로 누워 되지 않고 나의 영을 들으려. That's why Zechariah chapter 4 verse 6 it says that not by might nor by power but through the work of the Holy Spirit. ዘካርያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6ን በምናይበት ጊዜ በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በእናንተ ኃይልና በእናንተ ብርታት አይደለም ይላል። 마지막 때는 성령을 물같이 보여주겠다. Joel chapter 2 verse 28 it says that in the end time I will pour down the power of the Holy Spirit upon you. ኢዩኤል 2:28ን በምናይበት ጊዜ በመጨረሻ ዘመን በሥጋ ለባሽ ሁሉ ላይ መንፈሴን አፈሳለሁ ይላል። 오직 성령이 너희 마음 너희 건너받고 땅까지 예수가 그들 지게 될 것이다. Acts chapter 1 verse 4 to 8 it says that but you will receive the power when the Holy Spirit comes upon you and then you'll be my witnesses to the ends of the earth. ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 እስከ 8 መንፈሱ በእናንተ ላይ ሲመጣ በምድር ዳርቻ ሁሉ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ኃይልንም ትቀበላላችሁ። 여러분 이때 사단은 결박되고 귀신은 추방되는 것이다. Number 3 at that time the Satan will be bound and the evil spirit will be chased out. ሶስተኛ ላይ ደግሞ Binding of Satan and the driving out of demons. ሰይጣን ማሰርና ማስወጣት 그렇죠. 그래서 우리에게 이 귀신이 추방될 수 있는 권세도 주어집니다. Luke chapter 10 verse 19. 10절 19절. ሉቃስ 10:19 That's why God has given us the authority to drive out demons. አጋንንትን የማስወጣት ስልጣንን እዚህ ጋር እንደሰጠን Mark chapter 3 verse 15 and Mark chapter 16 17. ማርቆስ 3:15 እና 16:17ን በምናይበት ጊዜ ይህ ስልጣን እንደተሰጠን እናገኛለን። 그래서 마태복음 12장 29절 보면 강한 자가 결박되어야 그 집에 안에 세간을 흘릴 수 있다. Matthew chapter 12 verse 29 it says that when the strong man is bound only then you can really like rob his possession from his house. ማቴዎስ 12:29ን ኃይለኛውን ሳያስር ከኃይለኛ ቤት ምርኮን የሚበዘብዝ የለም ይላል። 자, 에베소 2장 12절 우리의 싸움은 바로 영적 싸움이다. And Ephesians chapter 6 verse 12 it says that our spiritual battle, our battle is not against the flesh and the blood but against the force of darkness. ኤፌሶን 6:12 መጋደላችን ከደምና ከሥጋ ጋር አይደለም ከክፋት መንፈሳውያን አለቆች ሰራዊቶች ጋር ነው ይላል። 그래서 오늘 주제를 보면 믿음의 국에서 마귀를 대신하라. First Peter chapter 5 verse 9 it says that that's why you have to stand firm upon the faith and then you have to be against the Satan. አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 9ን በምናይበት ጊዜ ዲያብሎስ እንደሚቃወምና በዙሪያችን እንደሚዞር መዋጋት እንዳለብን ያመለክተናል። 자, 이러면 Number 4 우리의 배경인 천국이 실제로 이 땅에 이루어진 겁니다. background of heaven. የመንግስት ሰማያት ዜግነት 그렇죠. 천국은 구원받은 성도의 배경입니다. Because the heaven is the background of those who are 우리의 saved. Heaven is our background. የዳነ ሰው አገሩ በሰማይ ነው። Philippians chapter 3 verse 20. ፊልጵስዩስ 3:20 እኛ ሀገራችን 하늘 በሰማይ ነው። 시ባ고 있고 우리는 하늘 기록. Luke 10:20. It says that our names are written on the book of life. ሉቃስ 10:20 ላይ ደግሞ ስማችን በሕይወት መዝገብ ላይ ተጽፏል ይላል። 그래서 여러분이 이런 일이 벌어질 때 정말 주를 삼고 여러분이 이런 일이 벌어질 때 하늘 문이 열릴 겁니다. That's why when you really accepted Christ as your Lord and when you really enjoy this kingdom of God, then the door of the heaven would be opened. Door of the heaven. የመንግስት ሰማያት በር የመንግስት ሰማያት በር ለእኛ ክፍት ነው። 대반이 보세요. Acts chapter 7 verse 5. 하늘 문이 6. 열리고 주님께서 보여 우편 서서 그 영혼을 받는 모습이다. So if you see this passage, it says about Stephen, right? When he was martyred, at the time the door of heaven was opened, and then Jesus Christ was he received his spirit, right?
ኢየሱስ እዚህ ጋር የምናገኘው ያኔ በድንጋይ በሚወግሩበት ጊዜ ፊልጶስን መንግሥተ ሰማያት የሰማይ መስኮት ተከፍቶ እሱን ሲቀበለው እናያለን። 그때 하나님 주의 천사들 Hebrews chapter 1 verse 14. At that time, God mobilized His heavenly angels. ዕብራውያን 1:14 በምናይበት ጊዜ የዚያን ጊዜ እግዚአብሔር መላእክቱን ለቅዱሳን እርዳታ ይልካል። Psalm 그래서 chapter 103 verse 20 to 하나님 22. 뜻이는 곳에 하나님 말씀을 성취하는 곳에 그렇죠. 하나님이 임재한 곳에 지금 천사가 That's why where the word of God is fulfilled, God's mobilized. God's heavenly angels are mobilized. መዝሙር Psalm 1 chapter 103 verse 20 to 22. 103 22 verse 20 to 22. መዝሙረ ዳዊት 103 ከቁጥር 20 እስከ 22 በምናይበት ጊዜ እግዚአብሔር መላእክቶችን እንደሚልክ ቅዱሳንን እንደሚረዳ እናያለን። 여러분 이게 이런 일이 벌어지고 보고 하나님 나라가 임합니다. And by seeing this kind of like things are happening, that's why we call us God's kingdom is coming upon us. እነዚህን እውነቶች በማየት የእግዚአብሔር መንግስት በእኛ ላይ መጥቷል የሚለው መረዳት እናገኛለን ማለት ነው። 그러니까 영적 아까 내가 영적 사실 의지하면 응답 못 받아요. That's why I mentioned before, if you are ignorant of spiritual facts, then you cannot receive the answer. የመንፈሳዊ መረዳቱ ማይምነት ካለበት እነዚህ ነገሮች ችላ ብለን ነው የምናልፈው። 그렇죠. 이 결과 귀신 떠난 치유가 일어났단 말이에요. As this Really, result, yeah, as a result of this, that's why the evil spirit or demons were chased out. የእግዚአብሔር መንግስት በእኛ ህይወት ውስጥ እንደዚህ ከማምጣቱ የተነሳ የዲያብሎስ መንግስት እየፈረሰ ይሄዳል። 그러니까 한 예를 시범으로 예수를 보여준 거예요. That's why you just kind of 하나님 showed 나라 이거. just an example of Allah, right? And you just like showed this kind of example as like establishment of kingdom of God by showing people driving out demons from this mute. ኢየሱስ ክርስቶስ ምድር ላይ በሚያገለግልበት ጊዜ ክፉ መንፈስን ከሰዎች እያስወጣ በሰዎች ህይወት ውስጥ የእግዚአብሔር መንግስት እየመሰረተ የእግዚአብሔር መንግስት በእያንዳንዱ ሰው ህይወት ውስጥ መመስረት እንዳለበት ሲያስተምር ነበር። ምሳሌ ሆኖ ምን ይሄዳል? 모든 이 땅의 고난의 문제는 하나님의 떠나면서 오거든요. 그렇죠? So all of the problems on this 하나님 earth 이렇게 단절됩니다. started from separation of God. ምድር ላይ የምናያቸው ችግሮች በሙሉ ምንጫቸው የሰው ከእግዚአብሔር መለየት ነው። 그리스도 안에 사는 나라 회복되면 모든 게 됩니다. So once this God's kingdom is restored instead of the Christ, then all the problems can be solved. አንዴ ከእግዚአብሔር የተለየው ሰው በሙሉ ወደ እግዚአብሔር ቢመለስ እዚህ ምድር ላይ ያለው ችግር በሙሉ ይፈታል። 이것을 여러분이 이 땅에서 믿음으로 맛아보는 것이다. And by faith, you can really taste this of this, like the kingdom of God on this earth. የእግዚአብሔር መንግስት በረከትን በእምነት ቴስት ማድረግ መለማመድ መቅመስ እንችላለን። 그럼 하나님 나라 가면 왜 됩니까? 죽어서 하면. Then when you die, when you really go to the kingdom of God, then what happens? ከሞታችሁና ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሲሄዱ ምንድነው የሚሆነው? 우리 부활해서 하나님 나라가 완성되면 어떻게 됩니까? 나라 소리하면. And then after we die, we will be resurrected, right? And then if the kingdom of God will be complete or like accomplished, then what would happen? በጌታ ስላላችሁ ከሞታችሁ በኋላ በትንሣኤ አካል ትነሳላችሁ። ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር መንግስት በሕይወታችሁ እየሆነ ይሄዳል። ከዚያስ ምንድነው የሚፈጠረው? 요한계시록 나오잖아요. And this is what the Revelation says. የራእይ መጽሐፍ ይሄንን እውነታ ነው የሚያስተምረን። 눈물도 없다, 고통도 없다. 그렇죠? 고난도 없고, 아픔도 없고, 죄도 없고, 죽음도 없고. And it says that there will be no more tear or no more suffering, no more trouble or like troubles or something, no more like agony. በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ዋይታ የለም፣ ለቅሶ የለም፣ መከራ የለም፣ ችግር የለም፣ ረሃብና ቸነፈሩ የለም። 그게 전부 죄로 하나님을 따라서 사단에 잡히는 결과를 온 문제 아니야 이 말이야. And every problem that we have is the like kind of the what is that like kind of all of things that happen because of the result as a separation from God. That's why all the problems have been arise. በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ችግሮች በሙሉ የመነጩት ወይም ደግሞ የተገኙት ሰው ከእግዚአብሔር ስለተለየ ነው። ሰው ወደ እግዚአብሔር ሲመለስ ደግሞ
እነዛ ችግሮችን ይጠፋሉ። 그러면 여러분이 이렇게 하나님 나라가 이루어지는 주면요, 곳곳에 우리가 하나님 나라를 이루러 가는 것이 우리의 사명이다 이 말입니다. So if you really restore this kingdom of God in our field, then the commission of the commission that we will receive from God is like wherever we go, we really have to establish this kingdom of God. Like when you will restore this kingdom of God in our own field, then you really have to go to the other fields, so that wherever we go, we really have to establish this kingdom of God there. That is our commission. በእኛ ህይወት ውስጥ የእግዚአብሔር መንግስት ተመስርቶ የእግዚአብሔር መንግስት ይዘን የምንቀሳቀስ ከሆነ በሄድንበትና ወንጌል በምንሰብክበት ቦታዎች ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር መንግስት እየመሰረትን እንሄዳለን። 그렇죠. 그게 뭡니까? What is that? 이게 이 나라가 뭔지 이제 알았으면 나라가 이루어지고 하면 이제 우리가 이걸 미션을 받아야 돼요. So once you really know all about this kingdom of God, then you really have to receive this as our mission. ስለዚህ አንዴ የእግዚአብሔር መንግስት አባላት እስከሆን ድረስ ተልኳችን ስራችን የእግዚአብሔር መንግስትን እያሰፋን መሄድ ነው። 하나님 나라의 확장. So number 3 is expansion of kingdom of God. 이게 우리 미션. That is our mission. ሶስተኛ ላይ ስራችን 제자들에게 40일 동안 하나님 나라에 이르는 ተልኮ የእግዚአብሔር መንግስት Mr. Kadir. Expansion mission. Acts chapter 1 verse 3. ሶስተኛ የእግዚአብሔር መንግስት መስፋፋት ተልኮ Acts chapter 1 verse 3. 그래서 예수께서 기도할 때 기도 먹을 때 나라의 마옵시며 Matthew chapter 6 verse 10. አንደኛ ላይ ማቴዎስ 6:10 በምናይበት ጊዜ When Jesus will taught about the prayer to his disciples, he says that you have to seek out for the kingdom of God. ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን በተራራ ስብከት በሚያስተምርበት ጊዜ የእግዚአብሔርን መንግስት መፈለግ እንዳለባቸው ይናገራል። 뭡니까? 뭐가 리국가 뭘까 뭘 했는데 그걸 하지 말고 너희는 먼저 그에다 그 이러거라. If you see this passage, it says that you shouldn't just like pray for God to like, you shouldn't just worry about like what to wear, what to eat, or what to like drink, but you really have to seek out the kingdom of God first. እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው? አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስትና ጽድቅ ፈልጉ፣ ምግብ መጠጥና ልብስ ሌላ ኃላፊ ነገሮችን አትፈልጉ፣ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ፈልጉ። 그러잖아. 마귀나라 안에 있습니다. 뭘 먹을까 이런 야이 바보들아. 하나님 나라가 이렇게 That's what you said, that you are just living inside of this kingdom of Satan, and then you are yet still worry about like what to wear, what to drink, or what to eat. So that's why you really have to. You shouldn't just worry about those things, but instead of it, you really have to pray for the kingdom of God. ስለዚህ አሁን እኛ በሰይጣን ገዛው ግዛት ውስጥ ነው ያለነው። በዚህ ምድር ስንኖር እንዳላመኑ ሰዎች ለምን በላ ለምን ጠጣና ለምን ለብሰው ነገር መጨነቅና ያንን መፈላለግ ሳይሆን ስለ እግዚአብሔር መንግስት እና ስለ እግዚአብሔር ጽድቅ መጸለይና መፈለግ አለብን። 그렇죠. 나라가 이겨버리면 됩니다. Because once this kingdom of God really comes upon us, then everything is over. የእግዚአብሔር መንግስት በሙላት በእኛ ህይወት ከተገለጠ እነዛ የሚያስፈልጉ ነገሮች ፈልገውን ያገኙናል። 하나님 사단의 나라에 잡혀가 종말을 12가 이승 살았는데 됩니까? 하나님 나라가 있는데 Because people are just caught as a like slave of the kingdom of Satan, so that's why everything doesn't really work out for them, right? So that's why you really have to seek out for the kingdom of God first. ሰዎች በሰይጣን ቁጥጥር ስር ገብተው ስላሉ ሌሎች ነገሮችን ፍለጋ መሄድ ሳይሆን መጀመሪያ ነፃ አውጪውን የእግዚአብሔር መንግስት በእኛ ህይወት ላይ እንዲገለጥ የእግዚአብሔር መንግስትና ጽድቁን መፈለግ አለብን። Matthew chapter 13. 마태복음 13장은 하나님 나라가 확장돼가는 걸 비유로 말씀하셨어요. If you see Matthew chapter 13, then Jesus also gave some example of the expansion of kingdom of God. ስለ እግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር መንግስትን ነው ማቴዎስ 13 በሙሉ የምናገረው። 그렇죠. 교회다 시작. And Jesus explained about the one mustard seed.
ኢየሱስ እዚህ ጋር ያስተማረው ስለ አንድ ዘር ወይም ፍሬ 뒷바닥 떨어지고 장어털 밭에 그러니까 가시덤불 And he also gave an example of like a seed which was like planted on the like rocky place or the like bushes or on the street. እዚህ ቦታ ላይ የሚያሳየን ስለ ዘር በአለታማ ላይ በእሾሃማ ላይ ስለተዘሩ ዘሮች ይናገራል። 자, 이 말씀이 복음이 제대로 시기되었다 옥토에 36%입니다. But once the seed of the gospel is planted into the good soil, then it will really bear the fruit of like 30, 60, and 100 times. በመልካም ማሳ ላይ የወደቀው ዘር 30 60 120 እያፈራ እንደሚሄድ ይናገራል። 그렇죠. 계절시 쫙하는데 그걸 심었더니 나무가 돼서 새들어 기더라고. So even though it is really small, a mustard seed, but if it is like fallen into the good soil, then it will become a big tree. Then a lot of like birds they will take a rest on this tree. ሌላው ደግሞ አንዲት ፍሬ በመልካም ቦታ ላይ ስትዘራ ስትበቅል ትልቅ ዛፍ እንደምትሆን ብዙ ቅርንጫፍ እንደምታወጣና የብዙዎች ማረፊያና ጥላ እንደምትሆን በምሳሌ ይናገር ነበር። 맞습니까? Is it correct? ይሄ እውነት ነው። 이름이 보잘것없는 것 같은데 올바른 복이 탁 시겠다. 그렇죠. 30배, 60배 될 때. Even though you may seem not really like great individual or something, but if this correct gospel is planted inside of you correctly, then God will just make you as a, like a big tree or something, and then God will also like make a like fruit of like 30, 60, and the 100-fold. ይሄ ምሳሌ ሆኖ ብቻ የሚቀር አይደለም። ይሄ ጤናማ ወንጌል በእናንተ ልብ ላይ ሲዘራ በእውነት ልባችሁ መልካም ማሳ ሆኖ ካለ በእናንተ ህይወት ውስጥ 30 60 እና 120 ይበቅላል። ፍሬም በእናንተ ህይወት ይታያል። 그 비유가 전부 하나님 나라가 성장하고 확장돼 가는 걸 말하는. So all those examples or metaphor, they all signify about like expansion of kingdom of God. ማቴዎስ ውስጥ ኢየሱስ እያስተማረ ያለው አብዛኛውን ጊዜ ስለ እግዚአብሔር መንግስት መስፋፋትን ነው የሚያስተምረው። 거기에 조건이 전제가 있어요. 올바른 복음을 올바른 제자에 심고 그렇게 된다 이 말이에요. But there is a like kind of condition of this expansion of kingdom of God. The thing is that you really have to implant the correct gospel first, and then if you really make disciples, then this kind of expansion of kingdom of God would happen. ወደዚህ ሐሳብ በመንገባበት ጊዜና በህይወታችን ውስጥ የእግዚአብሔር መንግስት ተመስርቷል ብለን ይህ የእግዚአብሔር መንግስት እንዲባዛ ልንሰራ ይገባናል። 그래서 여러분이 자꾸 안돼 하는 것보다 빨리 그거 갱신하고요. 가격 빼내고 하는 나라를 미션을 받아요. That's why Acts chapter 1 verse 3, you really 나라 have to 합창 get 미션을 rid of all the useless thing, but you really have to receive the expansion of kingdom of God as your mission. ስለዚህ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3ን በመናይበት ጊዜ ታልቋችንን 그리고 뭐랍니까? 너희는 가서 모든 뜻을 제도하라. Matthew chapter 28 verse 16 to 20, what did you just say? You have to go and then make disciples of all nations. ስለዚህ ማቴዎስ 1:28ን በመናይበት ጊዜ 천하 만민에게 복음을 전파하라. Mark chapter 16 verse 15 to 20, it says that we have to preach this gospel to all nations. ስለዚህ ማቴዎስም ማርቆስም ለፍጥረት ሁሉ ይሄን የእግዚአብሔር መንግስት መስፋትን ወንጌል መስበክ እንዳለብን ይናገራል። John chapter 21 verse 내 은혜를 16, feed my lambs. 딱 그까이를 በጎችን ወይም ጠቦቶችን መግቡ። And Acts chapter 1 verse 8, you'll be my witnesses until the ends of the earth. ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 እስከ ምድር ዳር ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። 여러분이 정말 전도, 선교, 부대운동, 렘넌트 깨달음도 끝납니다. So once you really like realize about the evangelism missions and the remnant movement, then everything is over. ስለዚህ evangelism Missions, remnant movement. ወንጌል ስርጭት ተልእኮ ደቀ መዛሙርት ማስነሳት 잘 들어야 돼. You have to listen to this carefully. ስለ ይሄን ቃል በጥንቃቄ ስሙልኝ። 여러분이 그리스도로 하나님 나라 회복
그 복음이요. And restoration of God's kingdom through the Christ, that is the gospel. የእግዚአብሔር መንግስት እንደገና ማደስ ማለት ይሄን የወንጌል እውነት እያደስ መሄድ እንዳለብን ነው። 무슨 신학을 하고 무슨 그래도 안 돼요. 복음이 돼야 돼요. No matter what kind of theology you study or no matter what you really do, but things cannot be solved. But only through the gospel you can really restore the kingdom of God. ያጠናናቸው ቴዎሎጂዎችና የተሞላናቸው ሌሎች ዕውቀቶች ለዓለም መፍትሄ ሊያመጡ አይችሉም። ይሄ የወንጌል እውነት ብቻ ለዓለም መፍትሄ ማምጣት ይችላል። 그렇죠. 내가 여러분 외에는 다른 사람 보고 그래서 모를까? 내가 여러분에게 진짜 귀한 건 그 말이에요. 여러분 이 복음을 알고 있잖아, 그렇죠? So except you, other people do not really know about the gospel. That's why I always say that you guys are really precious because you guys know about this gospel. ጌታ ኢየሱስን አምኖ የተቀበለ ሰው ሁሉ ክቡር ነው። የእግዚአብሔር መንግስት በሕይወቱ የተመሰረተ ነው። 전도 선교를 내게 복음을 알게 하라면 하나님 나라를 확정시키는 You just don't evangelism and then you just don't do missions for the sake of the revival of your own church, but you just do it for the sake of the expansion of God's kingdom. ወንጌልን ስትሰሩ ስታገለግሉ የቤተ ክርስቲያናቱን አባሎቻችሁ ለማነቃቃት ዓላማ እንዳይሆን የእግዚአብሔር መንግስት ይስፋ እያላችሁ ስሩ እንጂ ቤተ ክርስቲያኔ ይነቃቃ ብላችሁ አትስሩ። 그때 전역으로 그렇죠. 아주 전부 이 복음까지 알아듣는 제자를 세가지고 이 복음이 전 사람들이 확산되게 접하게 하는 겁니다. So that's why you really have to make disciples of all like Ethiopian area or regions, and then you really have to spread this gospel so that all the people, everyone would listen to this gospel from you. የእግዚአብሔር መንግስት እንዲሰፋ ፍላጎቱ ካላችሁና ለዚህ ከተሰጣችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ በየቦታ ደቀ መዛሙርት እያፈራችሁ እንድታነሳሱ ደቀ መዛሙርት አፍሩ ነው የተባለው። 우리가 간대도 또 있어야 되니까 우리 후대에게 전달하는 것이다. So even after we really pass away this world, but still this gospel should be spread and then like relayed. So that's why you really have to relay and then deliver this gospel to our next generation. ሌሎችን ደቀ መዛሙርት ካደረጋችሁ እናንተ በሕይወት በሌላችሁ ዘመን ላይም እነዚያ ደቀ መዛሙርቶች የእግዚአብሔርን መንግስት እያሰፉ ይቀጥላሉ። 그 예수님께서 지금 마침 제자를 부탁할 겁니다. 이거 하면 모든 걸 알겠다. That's why this is what Jesus asked to his disciple. Verse 33, he says that if you will do this, then I will give you everything. ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ነው በማቴዎስ 6:33 ላይ ይሄን የመንግስቱንና ጽድቁን ስራ የምትሰሩ ከሆነ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ሁሉ እኔ ያደርግላችኋለሁ ብሎ ቃል የገባው። 여러분이 이걸 천명으로 받아야 된다 이 말이야. You will have to receive this as your heavenly mandate. ይሄን እንደ ሰማያዊ ጥሪ ልትቀበሉ ይገባል። የእግዚአብሔር መንግስትን የማስፋት አጀንዳ። 그렇죠. 이걸 위하여 하나님이 여러분을 목사로 부르고 내가 평신도로 전문의 직업으로 사업을 부른 겁니다. And because of this, God has called you as a pastor. God has called you as a like businessman or like a lay churchly people, churchly person or something. That is your calling. እግዚአብሔር እናንተን ያዳነው እናንተ ከሞታችሁ በኋላ መንግሥተ ሰማያት እንድትገቡ ብቻ ሳይሆን በምድር ላይ በሕይወትም እያላችሁ ሰማያዊ ጥሪያችሁን አክብራችሁ የእግዚአብሔር መንግስት እንድታሰፉ 그렇다면 ሰማያዊ ኃላፊነታችሁ ነው ማንዴታችሁ ነው። And if that is true, then you really have to stake your life to do this. ይሄን ለማድረግ ሕይወታችሁን እስከ መስጠት ለእግዚአብሔር ለሰማያዊ ጥሪ ይሄን ማድረግ አለባችሁ። That is commission. ይሄ ደግሞ ታልእኮ። 자, 그러면 이렇게 하는 나라가 계속요 전 세계 하나요 모든 민족 친구들까지 계속 확장되어가겠죠. Then until the moment that this gospel would be preached, would be reached out to all nations, then this gospel should be expanded, right? ለሰው ዘር ሁሉ ወንጌል ስንሰብክ የእግዚአብሔር መንግስት እየሰፋ ይሄዳል። 그러나 성경 이미 완성될 날 이미 우리에게 말씀하셨어요. But Bible's already said to us about the day of the completion of this gospel, about the completion of the God's kingdom. መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ነገር ምንድን ነው? ለፍጥረት ሁሉ ይሄን የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል ስንሰብክ የነገር ሁሉ ፍጻሜ እንደሚሆን መጽሐፍ ቅዱስ 모든 민족이 오늘 전부 그저 끝이나. When is that day? Matthew chapter 24 verse 14. Number 4, completion. Completion. Matthew chapter 24 verse 14, Acts chapter 1 verse 11. When is the day that the kingdom of God will be complete? Complete. And Acts 1:11. Acts 1:11.
Then number 그때 4. 주님은 다시 재림하셨다. At that time, Jesus would come to this earth again. ይሄ የሚያመለክተው ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ተመልሶ እንደሚመጣ ያሳስበናል። 그렇죠. 성경 이미 하나님 나라가 완성된다고 우리 봤어. And Bible already told us that this kingdom of 그날이 God 반드시 온다. would be completed, and that day will absolutely come. መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን አንድ እውነት ለፍጥረት ሁሉ ወንጌል ስንሰብ ኢየሱስ ተመልሶ ይመጣል፣ ፍጻሜም ያኔ ይሆናል ይላል። 그렇죠. 그때 주님은 다시 오셔서 뭐 합니까? At that time, Jesus will come to this earth again, and then what did he do? He would judge upon us. ኢየሱስ ዳግመኛ ተመልሶ ሲመጣ ለሌላ ስራ ሳይሆን ሊፈርድ ነው የሚመጣ። ጀጅ Judgment. 심판. 그렇죠. He would make a judgment upon us. ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ሲመጣ ለፍርድ ይመጣል። 모든 우상, 모든 불신자를 전부 심판. And all of the idols or all of the unbelievers, he would make a judgment upon them. ጣዖት አምላኪዎችና ያላመኑ ሰዎች ለፍርድ በእግዚአብሔር ፊት ይቀርባሉ። 산자 중자 다 신고가. And at that time, like leading people or the bad people, everyone would be judged by Jesus. ትዕቢተኞች፣ እግዚአብሔርን የተቃወሙ አመፀኞች ሁሉ ለፍርድ በእግዚአብሔር ፊት ይቀርባሉ። 죽은 자, 산자 전부 안쓰면 부활. So whether it is like leading people or like dead people, they would all be resurrected with like flesh which would not be rotten at all. በሕይወት ያሉም በሕይወት የሌሉ የሞቱም ይነሱና ለፍርድ በእግዚአብሔር ፊት ይቀርባሉ። 그리고 모든 죄, 사단 없을 거예요. And then Jesus Christ, he would really get rid of Satan and every sin. ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ በሚመጣበት ጊዜ 마귀는 지옥에 가져버리고 ኃጢአትን ያስወግዳል። 죄도 없애버리고 죽음도 고통도 고난도 And then 물도 Jesus Christ would like capture Satan inside of the hell, and then he would get rid of every agony or the problems or even here. ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ተመልሶ ሲመጣ ሰይጣንን ያስራል። 요한계시록 Revelations chapter 20, 20장 20절에 verse 20 to 22. 20장에서 22장까지 Oh, chapter 20 to chapter 22. ራእይ ምዕራፍ 20 እስከ 22 새하늘 새 땅, At that time, 새 예루살렘 it says about the like new heaven, new earth, and the new Jerusalem. አዲስ ሰማይ እና ምድር አዲስ ኢየሩሳሌም 그러니까 하나님이 이 하나님 나라가 완성을 바라보고 지금도 이 나라가 계속 확장되어가는 여기에 우리 주님은 모든 거 아시고 네? 하나님 나라가 완성되는 이걸 목표를 놓고 이 지금도 그냥 하나 확장시켜야 돼. 이 모든 관심을 갖고 주님. That's just putting his like target or the purpose or the aim upon this like the expansion of kingdom of God. Jesus Christ is just doing everything right now. ኢየሱስ ክርስቶስ የነገሮችን ሁሉ ፍጻሜ የሚያደርገው የእግዚአብሔር መንግስት ለፍጥረት ሁሉ ለሰው ዘር ሁሉ ከተሰበከ በኋላ ነው ይሄን የሚያደርገው። 이게 믿기 때문에 확실히 때문에 소망. So since we have a clear assurance or the faith about this, that's why we have a hope. ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ይመጣል። እሱ እንደሚመጣ በተስፋ የመንግስቱን የማስፋፋት ስራ መስራት አለብን። ተስፋ 이 소망이 있다면 이 소망이 있으면 세계가 달라요. So once you have this hope for the completion of kingdom of God, then our view of the world would be different. 이 중국은 ጌታ ስለሚመጣ 반드시 세계복음화 끝이 나고 이 세계가 중심으로 세계복음화 중심으로 세계가
Matthew chapter 24, verse 14. It says that when this gospel of the heaven will be preached to all nations, then the end time will come. ማቴዎስ 4:14 በምናይበት ጊዜ ይህ የመንግስቱ ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ ከተሰበከ በኋላ መጨረሻው ይሆናል። And our view of the value will be also changed. Philippians chapter 3, verse 7 to 8. ፊልጵስዩስ 3:7-8 ይህንን እውነት ይነግረናል። And then the view of the life. View of the life. View of the life. View of the life. View of the world. View of the life. View of the value. View of the life and the ስለ death. ሕይወት view of the life. Philippians chapter 1, verse 20 to 21. And the view of the life and death. 1:22. 21. Verse 20 to 21. 21. And then the view of the life, view toward the life and the death. Acts chapter 20, verse 24. 그렇죠. 소망이 있고 완성된다는 확신이 있으니까 우리 다 Because if you have the hope or if you have the assurance about the completion of kingdom of God, then all of this view or perspective would be changed. ተስፋችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ የሚመጣው እኛን ለዓለም ሁሉ ወንጌል ስንሰብክ ነው የሚል መረዳት ላይ ከደረስ ስለ ሕይወት ያለን እይታ፣ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ያለን እይታ፣ ስለ ዓለም ያለን እይታችን ይቀየርልናል። 하나님들아. So I've been explaining about the restoration of God's kingdom. ያብራራሁላችሁ ያለው ስለ እግዚአብሔር መንግስት መስፋፋት የኛ ድርሻ ምንድነው? 그리스도로 한다고. And we can really restore the God's kingdom through the Christ. የእግዚአብሔርን መንግስት እንደገና የምናድሰው በክርስቶስ ወንጌል ነው። 이게 복음이다. And this is the gospel. ወንጌል መሰበክ አለበት። 이 복음을 에디페 해보라. You really have to restore this gospel in Ethiopia. በኢትዮጵያ በሀገራችንም ይህን የወንጌል እውነት መስበክ ማንሳት አለበት። 이 복음을 모든 이스라엘 에디페 백성들 다 듣게라. You really have to make everyone in Ethiopia to listen to this gospel. በኢትዮጵያ ያለውን ሰው ሁሉ ይህን የወንጌል እውነት እንዲሰማ ማነሳት አለበት። 그게 하나님 뜻입니다. And this is the will of God. ይሄ ነው የእግዚአብሔር 그걸 위하여 여러분을 불렀다. And because of that, God has called you. ይሄን እንድንሰራ ነው እግዚአብሔር እኛ የጠራ። 그렇죠. 그 때문에 하나님께서 저희들 예수를 나라. And because of that, God has sent us to Ethiopia. ይሄን የወንጌል እውነት ለእናንተ እንድንናገር ነው እኛን ወደ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር የላከው። 정말로 여러분 그리스도로 답을 내고 이 하나님 나라를 미션을 붙잡은 자에게 하나님 약속합니다. And then there is God's promise to those who really grab hold of this gospel and who really want to receive this gospel as your mission. ይሄን የወንጌል እውነት ከሰማን በኋላ እግዚአብሔር ለኛ የሰጣን ተልእኮ ይሄ ነው ሲጠራን ብለን እዚህ ውስጥ ተሳትፈን 내가 정말 하나님 나라를 이 에디페에 해보게 되겠다. 내가 정말 이 사명을 깨달은 자에게 뭘 약속했습니까? And what did God promise to those who really want to restore the God's kingdom in Ethiopia? ስለዚህ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው የሚጠብቀው ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን የወንጌል እውነት ማነሳሳት አለበት። 기다리라. What did God say? God said, you have to wait. እግዚአብሔር ያለን ነገር ምንድነው? ጠብቁ። 뭘 기다려? Wait for what? ለምንድነው ጠብቁ? ምንን ጠብቁ ነው ያለው? 성령 춤을 주겠다. God promised to us that I will give you the filling of the Holy Spirit. እግዚአብሔር ያለን ምንድነው? መንፈሱ በእናንተ በመንፈስ ቅዱስ እስክትሞሉ ድረስ 그러면 걷는 밖에 될 것이고 땅까지는 내 증인이 될 것이다. Then you will receive the power, and then until the ends of the earth, you will become my witnesses. መንፈሴ በእናንተ ላይ ሲመጣ ኃይል ትቀበላላችሁ። ከዛ በኋላ እስከ ኢየሩሳሌም እስከ ምድር ዳር ምስክሮቼ መሆን ትችላላችሁ። 내일 And I'll explain about that tomorrow. ስለ እግዚአብሔር መንፈስና ስለ እግዚአብሔር ኃይል ነገ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። 그럼 포럼 Okay, then let's have forum about that. የቀረውን ጊዜ በፎረምና በውይይታችን እንጨርሳለን።